Assalamu alaikum, урматтуу Салам Медиа YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн 11-сентябрь, күнгө ишенбей биз кайрадан эле сиздер менен Баткен шаарынын мал базарынан кезигишип турабыз. Бүгүн дагы сиздерге Баткен шаарындагы мал базардын бааларын сизге көрсөтүп бергенге аракет кылайын. Мен бүгүн сиздер менен Тайырбек Исманалиев болом, ар дайымкыдай. Андыктан бизден алыстабаңыздар, биз менен чогуу бирге болуңуздар. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Койлор канча сом болуп атат? Койлор мунусу 16 болду, мунусу 15 болду. Туруктук козулар. Кочкорбу? Кочкор козулар. Экөө тең. Экөө эм кочкор. Бербей турасыз? Бербедим. Ошого берермин эми. Бербегенге. Бербегенге. Сиздикичи бирөө элеби? Үчөө эм кочкор коз. 7,5 сурап атат. Үчөөнү тең 7,5. Окей. Кочкор козулар 7,5. Дадылдарын саттым эде. 35 миң гектарын бердим эде. Мында ошончого чыгат дедиңиз. Ошондой болуп калды. Айтат го азга көнбөгөн кыргыз, көпкө көнбөгөн кыргыз азга көнөт да. Майра ака, базарыңыз берсин. Канча сом болду ака? Канча сом болду? 15? 11. Бербедиңизби? Канча сомго бересиз? Аласыңбы? Жок. Эми канча сомго бересиз деп сурагандым да. Наркыларычы? 5-7ден болду. 5-7. Мунусу 5, алгынысы 7. Булар 11. Булар соолукпу? Соолук. Соолуктар. Бардыгы? Экөө. Экөө соолук. Булары кочкор кичинелери. 5 миңдик, 7 миңдик, бул 11 миңден берилбеди. Сиздики канча сом болду ака? Assalamu alaikum. 17'ye satıldı. Satılдыбы? 17 миңге. Бул соолукпу? Наркыларчы кичинелери? Bunlar 15,5 oldu. Экөө 15,5. Кочкор балар? Кач козу? Мунусу 15 миңге сатылды. Малика сатайын деп атам. Окей. Ке, кандайсың ука? Жакшыбы? Кой канча болуп атат? Салам Медиа. Канча сом болду? 11. Кайсынысы? Була? Буларычы? Bunlar da şunlar. Бардыгы 11 болду. Кандай? 9. Беркилер 9. Бул 11. Kaç öğrensin üstüne? Assalamu alaikum. Кандайсыз? Койлор канча болуп атат? 11,5-дан бербей турасызбы? Бар соолукпу? Үчөө тең. Үчөө тең соолук. 11,5-дан бербей турат. Куйруктарды көрүңүздөр, куйруктарды. Бага турган койлор экен. Мынакей. Biz narkı hakikaten ötölüçü. Assalamu alaikum. Kandayсыз? Жакшысызбы? Койлор канча болуп атат? Ona 7 min oldu. 7 миң болду. Ona 3 min. 3 миң. Мунусучу? 2,5 min. 2,5 миң.
Pazar Batken pazar arzanıkinde bardak kestik. Ha bo'ldi. Tatlısı bizim yok ketdi. Ya buna 11 kaç oldu? 11 yarım oldu. Buna bu sıra vakti. Ha, surabadi. Bunda suraylikmi? Tatlı tatlı biz tatlı. Ya şu var. Soğuqlu bular. Allah aşkına sen. Salam media. Salam neydi ha Batken? Bunisi pichma, bu so'liq, bu qo'zi. Qo'zi. Qo'zingiz ne? Erkak urg'achi. Urg'achi. Maskara. İşte kanala. Ular Qo'chqorlar. Assalomu alaykum. Siznikimi? Bayağı koyucun dayağı da. Bir tartqınar. Sizni qo'chqorlaringiz tortmay ketib qolsa uyatda. Sen tartıştı Aliye buna koydum tükkanımızda. Bunaka qo'chqorlarni ko'ringizlar, qo'ylar, so'liqlar. Soğuk. Vücudun soğuklar. Bujumning so'liqlari ekan. Arka. Ana bir yere kapatalım, bir yere kapatalım. Sen, ben sana öğreteyim. Qana. Çeşmeye kapatalım. Aldı jag'inanmi? Tamam reklama kıldı odayım. Deme, atım çıkmasa toka örttü. Saylanıp kaldın mı? Caktı mı deyin de. Bolalar qanday bo'latat bulardan? Analardan tatsınlar bunlar. Bolalar. 25 mi? Bardig'i Ben ona koşkak. 25 mingdan. Allah'a koşkak kurtarız. Oo, mana qo'chqorlarni ko'ringizlar, qo'chqorlarni. Kaç oldu? Bu qo'chqoringizning parodasi o'zgacha. Bişkekten köye yaparım. Araşa. Arashanmi? Bu mo'yinda shunday jundari bo'ladi. Ova. Özgeç oldu. Bunaka. Ko'ringizlar. Arashan parodasi. Chuyning qo'chqorlari bo'lib qoladi shunda? Issiqko'l. Buni o'zi qancha so'mga beraman deb turasiz o'zingiz? 40 ming. Bozor boqildimi? Boqilalik. Çoğunken devre kettim. Bo'ldi aka, bozoringizni bersin. Arkasını tart arkasını. Qo'ylar qancha bo'ladi aka? Assalomu alaykum. Aleykümselam. Qo'ylar Yaxshimi? 11 bo'ldi mana. Oq. Bunisi 7 ming bo'ldi. Bunisi 7 ming. Bunisi kichikroq ekan, ha? Narxi sizga qaramay. Bular bunisi qo'chqor ekan. Eko'tang qo'chqor ekan, ha? Eko'tang muyizi bor ekan. Mana ekan. Oq qo'chqor qancha bo'ladi? Assalomu alaykum. Bu qo'chqor-u? Qancha? Pazar 19. Bozor 19 qildi, ha? Oq qo'chqor. Quyruqlarini ko'ringizlar, quyruqlarini. Bozor 19 ming so'm qildi. Berilgan yo'q. Bir berayim degan bormi? Qancha? 20. 20. Hozirla qolib turanda. Assalomu alaykum. Mesela. Qo'ylar qancha so'm bo'ladi? Soda bo'ldi, suravadi. So'rab aytadi. So'liqi bordig'i?
Bazar suray elek. Soğuluklar jalan. Jalan soğuluklar. Özünüz qanchaga dep turasiz? 12'den de 12'den 12 mingden. 12 mingden. Жақшына qo'ylar. Baga turgan qo'ylar ekan. Uyga barib жайлоого берип, эми азыр кыш келатат, жайлоо дагы жок. Ошо үйдө караганга болот. Assalomu alaykum. Кандайсыз шеп, жакшысызбы? Канча болуп атат? 49. 49га чыктыбы? Бала сыйыр 49 миңге. Баласы эркек. 49 миңге бербей турат. Бул канчанчы баласы? Биринчи баласы экен. Биринчи баласы. Анаке. Салам алейкум. Тартып алайын сыйырыңыз өзүнө. Өзүнө. Канча сом болду? 63. Бербедиңизби? Баласы жаңы туулган экен, 63ке берилбей турат. Тартпай эле койчу дегениге карабай тартып атам. Мага зыян тийбейт деп ойлойм. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Канча сом болуп атат торпок? 35 миң. 35 миңге чыктыбы? 35 миң. 35 миңге ургач экен. Ургачы торпок. Туй элек торпок. Assalomu alaykum. Шеп кандайсыз, жакшысызбы? Канча сом болду торпок? 30. 30. 30га бербедиңизби? Бул жаш эле торпок окшойт а? 1 жаш болду. 1 жаш? Болелек. Бол элек эркек экен. Качан 1 жаш болот? Жазга чыкса. Жазга чыкса, жазгы торпок экен. Кайсы? 1 жаш бол элек. Assalomu alaykum. Кандайсыз? Жакшысызбы? Канча сом болду бул? 28 миңге бербедиңиз. Канча 1 жашка чыга элекпи? 1,5 жаш? 1,5 жаш болду. Ургач экен а? Кунажын. Канча сомго берейин деп турасыз? Канча сомго берейин дейсиз? Эми бир болжол менен бардыр. Аласыңбы? Жок. Sen özüne laf koy da. Pazarda sıra üzülüyoruz o. Канча сомго чыкты дедиңиз? 28 миңге. 28 миңге чыкты. 1,5 жаш. Кунажын. Assalomu alaykum. Өгүзүбүз канча сом болду? Өгүздү 15,5 болду. 15,5. Siz kılıp atasızbı? 15,5. Erkek, novas. Өгüz. Markim arkanda yataydı. Yok, düşmez. Ne? 15,5'a berbeyim deysiz mi? 15,5'a berbeyim. Berberin? 1 yaşar torpok. 1 yaşar? 1 yaşar torpok. Sütü
Sütten kavanda bunu ösüştüğün o. Torpakta atı. Madaş o, madan tutarım. Benim 15 abi. Kargaş gibi. Kaç olan dedi? Endi базарыңыздар берсин. Мынакей достор, бул жакта биздин өгүздөрүбүз турат, бирок ар дайымкыдай эле ээлери жок. Ээлери байлап алыс кетип калат экен. Alma kança öğren aytın. Мен баларын сураганга эч ким жок. Мынакей байлап коюп эле кетип калышкан. Мен ошондуктан сиздерге баларын тартып бере албай атам, өгүздөрдү. Бул жакта мен жарым саат күтүп турдум. Алыстан байкап турдум, балким мени көрүп качып кетишип атат десем, жок. Алыста турсам деле келбейт экен. Алчу адамдар деле аз окшойт дагы. Алчу адамдар келсе, анан издеп табат окшойт ээлерин. Окей. Шунун баары турат, ээси жок. Көрчүлөр болсо келип көрүп кетишип атат. Мына ушундай туугандар, Баткен шаарынын мал базарындагы малдардын баалары ушул таризде болууда. Анан да бүгүнкү видеобузду аяктасак, ушуну менен келерки ишембиде сиздер менен кезигишкенче сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Тайырбек Исманалиев болдум. Бизден алыстабаңыздар.